babukela bakhona, ngiyanemukela babukela bakhona emakhaya. Okhuluma-ko umthandazi wenu uDlamini osebhikitifo ehlala eMpumalanga. Ngizala lapha ekhaya eSwatini Enhletsheni lapho kunesigolo khona esisha njengamanje. Ngibe ngikhona nge-6 lapha eDiepkloof eSoweto November le esiya kuyimgcibelo. Khona iwashwa, khona amanzi, khona impepho, ngiyahlola futhi ngiyathandaza. Bengicela utshele nabanye ukuthi udokotela ecela simlandele la ka-YouTube, kukhona afuna ukusifundisa kona. Sizothola okukhulu kuye, sizothola futhi nokwaluleka. Ngibe nenkinga ye-TikTok babukela bakhona emakhaya, ngayivula nayibukela nabaningi. Kusesenjalo ngaphela neliviki ngiyivulile igidinga kuma-200,000 abantu abayibukelayo, abantu bachaza ngomkhulu engwenzayo. Ngayibona seyiblokhiwe, seyivaliwe, base baveza bakwazi ukupopola ukuthi hhayi ivalwe ngabanye abanomona, babona ukuthi ubukelwa kakhulu. Kulungile-ke manje ndoda kwaphela, isipho sami futhi ngeke usithathe. Sekuchubeka ngibe khona, ababoni ukuthi bavala bona ini le video, abavali isiphiwo sami umbukelo khona ekhaya. Ngicela Jehova abe kunye nawe umbukelo khona ekhaya. Egameni kaJesu uMngcwele umbukelo khona ekhaya, Nkosi yamakhosi, ufuna umsebenzi, ufuna abantwana, ufuna indladla imali, amabopho lamahle ephakame isithunywa sakhe, phakame idlozi lakhe, yonke into imkhanyele, yonke into ayifisile. uNkulunkulu amandla omngcwele ngithembele kuwe manje, ngiyamcela kuwe Nkosi yamakhosi, lezi umhlaba mbusise ngakho kalakufisile umbukelo khona ekhaya. Njengoba nginamandla nokukhuleka makuhlangana izinto Nkosi yamakhosi, bese yonke into yakhe yamkhanyela Jehova egameni lakho phakade. Haleluya. Umbukelo khona ekhaya kuningi okufunako, kuningi okungalungile, kodwa mina ngizokukhulekela futhi ngithandazise bese kukhanya into zakho umbukelo khona ekhaya. Uma isihlahla sikhula, uma iy'mpande zaso zingadonsi kahle amanzi, ama-orange abamunyu, ama-ephula abamabi. So make-sure ukuthi u-check-a ukuthi emuva ey'mpandeni zakho kusahamba kahle yini. Ungayithenga indlu edolobheni eJozi kuphi nakuphi, ema-England kuphi nakuphi, kodwa ungakhohlwa lapho ozalwa khona, lapho kukini khona, lapho buhlupheka khona, lale ndlela utshani izulu likunetha liduma ngapha nangapha, wagcina waba namandla nanhlule nemali. Ungakhohlwa emuva, ekhaya kusekhaya. Ekhaya ungena ungenamali, ekhaya nawugula umiswa ekhaya endlini kagogo. Ekhaya uyakhona wathiwa uyashada kubikwa ekhaya emsamo, noma bekuthiwa kwenzakaleni kubikwa ekhaya emsamo endlini kagogo. La ukhona khona akubikwa, umbukelo khona ekhaya, yonke into yenzela ekhaya endlini kagogo, yenzela ekhaya emsamo. Ngithi kuwe umbukelo khona ekhaya, lekhaya ungalilahli. Nginingibona nje ngilapha nje sengivusile ekhaya, ngithe ngeke ngikwazi ukulapha kahle lapha eDiepkloof eSoweto ne-office, kodwa ekhaya ngizalwa khona eSwatini, la ngithi ngikhulele khona sekhaya lapho amandla ami asuka khona, ngakhwela khona, ngagcina khona ngingakabi nesigodlo. Isigodlo lesikhulu funa sibe le ngiphathwe khona. Nawe amadlozi amakhulu anamandla lapha akhona kuva khona kahle mawuthetha, kusekhala ukhwele khona, kusekhala lapho uzalwa khona, or kusekhala mama wakho la ukhwele khona, umbukele khona ekhaya kusekhaya. Noma ungenza ini, noma ungagana intombi lenhle, but ekhaya kusekhaya. Ngalontuthu kulungile, but ekhaya kusekhaya. Umbukelo khona ekhaya. Noma sinamaphutha, kuhle ukuthi sihluphe